So this goodwill requires us to understand and work together. Ab'ekitongole kya Foundation for Human Rights Initiative nibashaba abarukura za court ebihome polisi n'abanyabutegeki kongera kwatanisa hamwe barwanise okukanya kw'ebihagaro okuresire embohe zakanya omu bihome bitarimu na bimwe okwetorora ihanga Uganda. And we tell them what to do. These matters will be solved from the LC level. Also, the police holding the community meetings, we call community policy. Some of our people are committing offenses because they do not know about the law. Bamwe ombebembezi bongire bayiruka bimwe abiresire ebihagaro byakanya omu bantu. Uganda ekikuziringa emishango n'ebituga okutara kya RC1 kyama RC1 akahindura mu ngamba nyenka orukwiza akuyaye sente amwe nakutoza okutakwenda kushoborera na cyama niwo muruka bamwe na cyama niwo gomborora okiza polisi bamwe okutoza oku omushanga nibenda fayiro yawe yaza kusimbura obanze tewe kikonde nani nshaba ngo kucyakubanche basika government etaho rehabilitation centers ahabo kube bihome byone biruho byijire mu abana abeji na nabantu abemyaka 20-30 ababana bari bumbohoma bamwe mbakosibwe ebitokoza bwongo bakora ebihagaro so bari bumbohoma habwe ebihagaro. Ekitongole eki tukashitandika kuyamba abantu abatari kwebasa abasiba bari kuba bari mu bihome batari kwebasa batari kubasa ba lawyers kugira ngo twabagwanirira twari bamwe mishango yo bagikoza enderero ko kulaba nti twongera amaanyi mu kawefube okulwanyisa abuzi bw'emisango atera n'okusekitibwa mu ddembe ly'obuntu nga tukolaganira wamu ng'ebitongole ebikwatibwako ensonga eyo. Ab'ekitongole eki birina amasiko ngu abantu bashimisibwa ebihagaro bibaasa kwija kongera kukyendera. Amakuru aga gashakwa Onesimus Nyanabo omuri Rubirizi.